Indian government siya no repeat makanya. Kita batoli na. Kita batoli. Puila no sini media friends no hambai asuk pungai siri finance no coverage na bagai hasten lukurok saimano tini sini je TSF sini twiprasarwchapmwng sini tipra hasten je kaisa independent non political non religious je student organization or student kuduk jora romai sing CAB citizenship amendment bill tabung je CA obotong pro je pro o bill Puila Raja Sabha drafting ik sapro je pro aining pro afron chimisi ni TSF omno strongly sing condemn khai family strongly sing saimano o je draconic je kaisa law je bill ni je hakotor ni ba hatani je country tongani aroni borok sini hasto phai mani bongno sing jaga bangmani klayo sing o je draconic je law tomani CAB afro CAB no sing kitingi ne sing je protest khaimani movement kibene picketing khaimani sin TSF ni leaders rock madab bariwa sing oras sing permission naine je kaisa picketing khaimani o jaga sing tomnokha sin je innocent je students rock movement khaitong prosini tiprasarok o jaga botong phaika suno without any warning suno o jaga borok sini borok khorok bano sini pajon sini je members sini je TSF leader tonairono borok sago guli kokha sing saimano je kono security personnel jodi omhai tomung omhai condition hamen thanga ba kongna nang thanga borok tom puilangka borok nokha sago firing makhayo air firing makhayo pia suno without warning apro suitok musuk pundongno kokma haike saknai ke sini student dongno sini hani manthai eba ka sini tiparsol rights no sani tongpro borok suno hanang pinangke thiya musaka borok suno kokha or buthanan hinin kokmani sing saimano pia uglok tui phigong ti guli nangne buskang ti paphai pano sini Adongrok apro sini leader rok sini hasteni lukurok ni bisingi je phaine singma choba kurung phainai borok apro thilia sing saimano o je kokjak pro mado bariwo bongno jefro oro kherangma hospital ganani kherangma hospital tlangpro kherangma hospital wa haino bongno narok jaglia serious condition saimani pia obon yagolo ambulance bongno carry khaina oro jibi hospital sakham no ti phepro bo haino oro ni je azarani especially sini je TSR te police tonai sini hasteni borok bongno care khayawui khoraksa injured person no taisana hai ambulance no kashui ambulance tikhaine bongno taisana hai bumani nugo borok azaro sing koyekta video ni clips tong taw bo sing lugi mano national news channel ro tong dongo ora tomno kha borok khabuine mercy khairo mung san tong mane chuno agar siri hinine haipano borok je jaga goli kokja kha aro te san hai la thayori o ksa jago ya la thano yor sinine borok khana hai gari tikhaine ambulance tikhaine bo oma hai inhumanity humankind ni oma hai jorawo kaisa sisuk jak dofa sing tabok phatra hakotor hayongo sinijangnan jorawo sing kusok kasanan jorawo sing oma hai ke suitong musre ke butok khaijangmani obo kuno japan sing khnako buman yagolo bo ambulance tikhaine tlang thaman jorawo haiga te sahan hai tuine o injured borona bumana abo Palaikha abo hamya te abo hai kono hakotor hayongo bo hai tang thung hine sing khayo oma hai ke je TSF no guli komani manthai soktai santani peaceful protest khaitong thani omo chini hasten lukuram ya hamya tomla sing kaisa independent gণতান্ত্রিক republic se kaisa country tong India wo o India wo sing chini khorang tisanani sin rights ni bagai sing khorang chini fully independent tongo pia chini tipra haste onke chini tipra sorni omo hai common je chini demand tongmani ba chini chanani jini je freedom independent tongna ono haine sekjago ni sing saimano omo totally violation chini je human rights ni violation te chini je UN hoite saklai jangmani indigenous people no rights bongna protect khayani obno haino violation khaijaman sing nogo tini CAB pass ngine parliament te Rajya Sabha pass ngine sing tang nuga ba CA eng thanga sing khanaka Indian government chini tabuk je central je asutanai o government phaine Lok Sabha bani 24 ni je Lok Sabha tawani all Lok Sabha ni sikang no borok amani drafting complete khaine pass khaibe mani yagola borok amani rules and regulation borok snam to ing khnabo borok dati no amano borok implement khaijani kok
Tripura Hasten Kering Bara Takotara Jota Zagawa Pia Sing specially Simon notice Tesini Tripura Hawa Omo Bara Takotara Belaikano Zuda Kasha environment Tomlin Simon Kubangkuk the illegal migrants the Patra Hasten Pai Hapane about Tripura Tesini notice Bangkok Hinsung Simano Sing Hakotoni je Zinzal je Bongni the Kebang Mong Kabama Tong Tomani Operon Sing Nahadiaway Sin Tiprasarwchapmwng Sin Tripuran Bagay especially or treatment Rangtung Tabo Bongni Bishinti Kashani Pirong Borak Saw Edishi area was seen as Edishi Tomana or area of Kaborok Amona implement Kaya Pia Borak General area of Kaborok implement Kane Pia Sungomana Goshinemia Omo Kasha Nogo Kasha Nok Kaya Nung No Ganke Nung Zagaria implement Kaya Pia ni Noklauke Patlahani Pine Borona Nung Zagabangan Koknosau Pia Nung Pia Kasha No Tonti Kasha No Kortonti Borak Horaksa Jeprobo Nokla Zagana Pine Bo Boni Nogo Hapane Kana Tini Bo Nokla Tongai Kana Bosini Nogo Hapane Illegal migrants ni Kasha rules Tongo Sentago Maikano Baratako and Kubang Mas and my conditions Haimano Tabo Sarantanga Sinis Tibet Tongani Tibet Burmese Tongani Tibet ni Jeffro Borok China by class in a Kunakunatina Kashako Bangle Pro Borok Jeffro Barata Pine Sorona Ting Pai Pro refugees and Pai Pro my illegal migrants and Pai Pro Borok Sini Indian citizenship Sanya Borok Hasanya Tomung Haikeno illegal migrants Abakaja refugees Panaroni treatment Nang Tung Tomala Tabu Sunugo Tibetians Tongani Borok Bonkuno Hai proper facilities Tongani government Borok Sakrinaya Borok Hai officially is government through the land rights Rognan Tanga facilities and Tanga Omahino Sini Hasteva Hino the Kubun illegal migrants in Panarok Borom Hike rights man and Kogya Sungoma TSF Agi Bahino condemn Kayos and Tau Hino condemn Kane there is the Adjanwara Chini TSF Sin Tiprasarok the Guli Kogzamani over Sin TSF Ya Sin Tiprasabung Barahina Kogmanisi Omono please be minded Omai Sungomno Sung Haite financial Tangtung Tipra Hastone Sung Sini TSF Rock Sung Protect January Atarigo Sung Black Day Kosom Salini Palio Mamma Ang Sini Hasten Zoto Lugurona Koine or Shalno Muto Tonangtung Sini Tiprasarok Bahike Afro Money They Hai Sal Kosom Sal Hamia Salteta Paitung Hinesung Hai Sini Kawa Sung Shurio They Sung Omonotinesung Financial Hinesung Ajarona Black Day Paline Doctor Naituki da Manka Piaba Sonography ni Bagay Tangai Kobini Tairogo Taita di Kwai Hankor Lukurani Bagay Kaham Koktama Tubui Faikya Siri Diagnostic Center Tini ni Simi Diagnostic Center Singi Rizaka Sonography ni Kaham Amjogmo Hati Shalti Dino Kaham ko sonologist by Kaham Sonography ni Amjogmong Klai Manai Nikuma Sri Diagnostic Center USGN ECG Clinic Kwai Ridoy Hotel and Restaurant Ganawa Hati Shalti Dino Kaham ko sonologist by Kaham Sonography ni Amjogmong Klai Manai Te Tabung ni Simi Kaham Amjogmong no Khobui Wai Sabai no ultrasonography te ECG ni Kaham Amjogmong ni Nikoma Sri Diagnostic Center USGN ECG Clinic Khwai Ridoy Hotel and Restaurant Ganawa Phone by Kurungbi 8787529053